kuri rwa rwandiko nahoze mvuga ngo Paul yandikiye abikongo cyangwa se yandikiye Tshisekedi, ubwo nta rundi ngira ngo wamaze kubisoma. Reka ngewe mbisome kuko twagejeje kubishyira mu Kinyarwanda. Ruragira ruta amasezerano agamije umutekano n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asinywe hagati ya bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, umuyobozi mukuru w'ihuriro rya politiki Cap pour le Changement yo bita CASH, sibyo? Hanyuma na bwana Joseph Kabila Kabange, umuyobozi mukuru. Hari amakuru kuva yuko hari abakomando ba FRN bambutse baza muri Kongo bari bavuye mu Burundi. Aravuga ko Colonel Fabien Mukeshimana yambutse avuye mu Burundi asubira Kongo. Biravuga ko ayoboye ibatayo irimo aba Wazalendo n'abarundi ndetse na FLN. Bikaba ari byo ingingo ya mbere, gutanga ubudahangarwa busesuye ku muryango wa Kabila. Umuryango ubwo n'abari abayobozi mu butegetsi bwe, urumva ni wo muryango. Ubwo nuvuga ngo nabiwe mu rugo n'abandi bari abayobozi bari mu butegetsi bwa Kabila. Nta manza zizabakurikirana ku byaha byose bakekwaho, ibyaha iby'ubwicanyi cyangwa se ibyaha byerekeye ubukungu n'ibindi. Ingingo ya kabiri, yego, ingingo ya kabiri, kugirana ibiganiro no kumvikana hagati y'abayobozi bombi, ubwo ni Tshisekedi na Kabila, mbere yo gushyiraho abayobozi mu nzego zitandukanye, cyane cyane inzego z'umutekano, ingabo na polisi. Byavuga ko byibuze abageze kuri 85 muri parliament bamaze kwemeza yuko agomba kweguzwa bitewe n'ijambo yavuze. Muri Amerika nubwo Trump yigira ibintu nka biriya, Amerika buriya hari demokarasi, ibyo ni ibintu umuntu atatinya kuvuga. Ari ijambo yavuze ribi bafashe ko ari ijambo riteye ubwoba rimeze nk'irya Hitler, kuvuga ngo abanya-Irani bagiye kurimbura ubwoko bw'abanya-inyoko muntu ya Irani yose, icyo bise civilisation. Icyo kintu rero nicyo baherewe baravuga bati ntabwo ibi bintu rwose Perezida wa Amerika yakagombye kubivuga. Ibazana mu bice bikikije Uvira, ngo yazanye umusaga munini, kandi koko nibyo ntibabeshya. Abaturage ntabwo babeshya, ibyo bavuga ni ukuri. Oya, Wazalendo burya ntabwo babeshya. Iya Wazalendo yaba FARDC, iyo bakubiswe cyangwa iyo basatiriwe rwose barabivuna, abanga bagira. Bati basi nitubona turamutse Imana ishimwe. Ngaye ngo kurumva ni birebire. Hanyuma ikindi nabwo Rudahunga tugiye kuba turebaho, turaza no gusesengura niba ruba ni inyandiko akoro yo guhererekanya ubutegetsi ya bwa Kabila na Tshisekedi naje kugwaho. Hari umwe mu bantu banjye bayinyoherereje, sanga burya bya bintu byari bikaze. Burya tubona Tshisekedi na Kabila barebana y'ingwe, ariko mu by'ukuri Tshisekedi yarabahemukiye pe. Yego, hanyuma reka turebe, tuhere kuri tuhere mu Burasirazuba cyangwa tukaduhere mu Burengerazuba bwo hagati, tubone kuza ku bya Kabila. Iyo nyandiko ya Kabila twayizaho nyuma. Yego, twayizaho nyuma. Tujye mu Burengerazuba bwo hagati. Hanyuma naboze mbona abakongomani babwira barimo baniyega Tshisekedi bati turajya hehe, ati ko uwo wari wishingikirije Amerika nawe Trump ari mu mazi abira ashobora no kweguzwa. Ibyo yowe wayibonye? Ya, nibyo no kuvuga ngo Trump no misina nubwo arimo aravuga aracecetse cyane, kubera ko abademokrate mu mbere nabi ejo bundi byavuga ko byibuze abageze kuri 85 muri parliament bamaze kwemeza yuko agomba kweguzwa bitewe n'ijambo yavuze. Muri Amerika nubwo Trump yigira ibintu nka biriya, Amerika buriya hari demokarasi, ibyo ni ibintu umuntu atatinya kuvuga. Ari ijambo yavuze ribi bafashe ko ari ijambo riteye ubwoba rimeze nk'irya Hitler, kuvuga ngo
abanya-Irani bagiye kurimbura ubwoko inyoko muntu ya Irani yose, icyo bise civilisation. Icyo kintu rero nicyo bahereye baravuga bati ntabwo ibi bintu rwose perezida wa Amerika yakagombye kubivuga. Ubundi hariya cyari ikimenyetso cyo gutsindwa kwa Amerika mu rwego rw'i politike ndetse no mu rwego mpuzamahanga, yari itsinzwe kabisa. Kuko bari banabitangiye, niba umuntu agenda agasenya ibikorwa remezo bya gisivile akongera akavuga ngo ngiye amategeko mpuzamahanga ngo ntabwo nyakurikiza, nkurikiza umutimanama wanjye, kandi ayo mategeko mpuzamahanga igihugu ayoboye cyarayasinyiye. Tukanabibona na bamwe mu bategetsi bo hejuru ku rwego rwa gisirikare batangira kwegura bavuga ati n'umuntu ntabwo twakomeza kumukorera amategeko cyangwa se amateka atazabitugarukaho. Ni icyerekana yuko nawe amerewe nabi rwose, amerewe nabi. Amerewe nabi gute? Hawe ubundi yagize ingaruka, reka tusobanurire. Icyo bita 25 amendment, itegeko ryo muri Amerika rivuga ko iyo vice perezida afite uburenganzira iyo abonye perezida byamunaniye kuyobora, asaba inteko nshinga amategeko ikamukuraho icyizere, ariko bikemezwa na Sena. Gusa muri iki gihe aba Republika nibo benshi, ariko politiki ya Amerika ukuntu imeze, ushobora kubona afite n'abantu bari bagushyigikiye muri kumwe mu ishyaka ariko bakaguhinduka. Ibyo rero bishobora kumugiraho ingaruka, kuko muri manda ya mbere muribuka ko nabwo habaye iyo impeachment gushaka kumweguza, ariko bikarangira arokotse icyo kintu. Rero kubera ko J.D. Vance ino ntambara ntabwo yayishyigikiye, byagaragaye ko rwose atarayishyigikiye, yakomeje guceceka, kandi nawe biri mu nyungu ze. Ushobora gusanga nawe biri inyuma, biri mu nyungu ze yuko perezida Trump bamweguza nawe akajya mu mateka, kuko iyo yegujwe ikintu kitakibaho vice president niwe tuba perezida. Ubwo rero icyo kintu aragitinye Trump. Ni ukuvuga ngo vice president niwe ufite uburyo bwo kuba no kuzana umushinga wo kweguza perezida cyane. Ni ukuvuga ngo vice president, erega unabibonye Trump yari yabonye yuko bashaka kumweguza, ariyo mpamvu ese yirukana minisitiri w'ubutabera, yirukana n'umushinjacyaha mukuru, kuko abo ngabo nibo vice president ahita acaho akababwira ati mwohereze uno mushinga mu nteko. Iyo ugiye mu nteko rero ikawemeza, kuko muri manda ya mbere inteko yari yabyemeje, ariko Trump atsindira muri Sena. Iyi nteko ibyemeje, Sena ikabyemeza tayari, ubwo ahita avaho, vice president agahita abaho nyine perezida. Ikigaragara rero ubona ko nuzi n'umushinga, nubwo J.D. Vance bigaragara ko wegereye mikoro yawe, J.D. Vance bigaragara ko ntabwo agaragaza nyine ko ashaka kumweguza gutya inyuma. Wegere mikoro yawe, uri kuvuga bukeya. Njyewe ndi kuri mikoro ariko sinzi ikibazo ubwo kirimo. Ndi kumva ijwi rikura rigira. Yego. Urimo uranyumva ubu? Gahora ari nyine ko ntacyo gukomeza uvuga. Yego. Ubwo sinzi ikibazo cyabayeho rwose, ndi kuri mikoro. J.D. Vance ntabwo yajya mu itangazamakuru ngo agaragaze ko ibyo bintu biri inyuma, ariko nawe biri mu nyungu ze, kuko urumva abagiye mu mateka yo kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bimworoheye, atarigeze yiyamamaza. Muri make birashoboka ko Trump yakweguza. Hanyuma kwegura kwa Trump ingaruka ni izihe? Inyungu zirabiziye, ndavuga kuri Amerika no kuri Iran. Ntawe ndeba abantu bakora map, urebye neza bya ukurikije mbere kaze nkagweho kantu mbere ibihugu byari biri bikikije Iran n'ibyo isigaranye ubu ngubu hajemo difference pe. Hajemo difference kubera ari amabase militaire. Urumva biriya bihugu impamvu ari abantu bibajije ati kubera Iran yagiye kurasa biriya bihugu itabasha Amerika iri kure. Yego. Nibwira yuko Iran muri iki gihe ifite misile ishobora kugera muri Amerika. Wenda nubwo itanazifite ishobora no gukoresha bamwe mu banya-Iran wenda bari muri Amerika ntabwo babura, bakaba bakora ibitero wenda by'ubwiyahuzi, ariko ubona ko mu burasirazuba bwo hagati Amerika yarahujije amapasi muri za Bahrain,
muri Kuwait, muri Qatar, cyane cyane buriya ahantu Amerika ifite base ikomeye cyane ni muri Qatar. Yego. Rero bivuga ko abasirikare bari muri ariya mabaze bari barahunze bajya kuba mu mahoteli. Ari nacyo kintu abantu babonye Iran yatangiye kurasa nayo mu mahoteli yari ari Dubai. Ni kigaragara rero ko na biriya bihugu birimo biravugwa yuko cyane cyane muri Qatar ko rwose babwiye Amerika ko ivana ibirindiro byabo muri Qatar. Yego. Ubwo rero bari kugabanya ingabo hariya kugira ngo zitakomeza kuba expose. Aricyo kintu ubona wenda kuri iyo karita urimo urambwira. Urebye neza ubona ko hari impinduka zabayeho, wenda reka mbikwereke gatoya ubirebe. Nawuzemo n'abantu babikora biragaragara rwose ku ikarita yabo, ubona ko hari ikintu cyahindutse. Ubona ko igitutu cya Amerika cyari kuri Iran kimwe kigenda kigabanywa, kandi mu bigaragara ukabona ko na Iran nayo none iri kugira gute nako Amerika yaciye bugufi mu buryo bugaragara rwose. Reka urabona Iran impamvu yateye iriya ntambara nako ikarasa biriya bihugu na ba J.D. Vance ngo bari babwiye Trump, even na nuza na Shepherd Amajor arambwira ati wowe wikumvira Israel iyo yifitiye inyungu zayo kujya kurasa Iran, dufite ubushobozi twayirasa pe, ariko intambara y'itibe y'akarere ko muri Golf. Yego. Ibyo rero nibyo Iran yakoze, yarashe biriya bihugu byose Amerika yari yarijeje ngo kubikingira umutekano imyaka 40, kuko ngo amasezerano yagiranye na biriya bihugu byose imaze hafi imyaka 40 yarabikinze bikarito mu maso. Ibabwira ko ibarinze. Yes, Iran yagira ngo ibereke ati rero ni murebe uyu muntu urimo kubabwira ngo arabarinze, ngiye kubereka ko mbakubite nimuzongera gucuruza bera biravuga kubera bihugu ubu ngubu iriya ntambara bamaze gomba miliyari 200 z'amadolari. Biriya bihugu byo mu Kigobe. Yes, biriya bihugu byose byo mu Kigobe kubera intambara bamaze igihe batarimo gucuruza. Ikindi Iran yarashe amariba yawe ya peteroli, barahombye ku rwego rwo hejuru. Kuva rero ubwo bikaba byaha inuza kuba babwira Amerika ikahava, bakavana amabaze yabo ari kuko urumva arabakururira. Urumva rero yawe ibaye intsinzi geopolitique yo kuri Iran kuba Amerika yavana ibirindiro byabo muri karere. Uko ubona ko nko muri Iraq Amerika ifite ibirindiro bigera nko muri 4 byose baraza ko ntabihari. Muri Syria nta byari bihari, ahubwo cyari kiri ruguru muri Turukiya. Muri Turukiya baraza ko hasigayeho kimwe kiri ruguru hirya ya Iran kure. Noneho wajya muri ruguru ya Iran ko aho hantu umupaka. Yego. Wajya muri Amerika wenda ifite ibirindiro muri kwa Erdogan muri Turukiya, no kubera ko ni member wa OTAN. Wajya muri za Kuwait, za Bahrain, hari hose bisa nkaho byavuyeho. Wajya muri Pakistan nabyo nta bigihari. Wajya muri Afghanistan byari byinshi cyane. Afghanistan harimo nk'ibirindiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ibihari biri hirya kure ni 3. Urebye ibirindiro hafi ya byose byagiye barabona ko bishobora kugenda byose. Yani nacyo kintu ubona nyine abanyamerika cyabababaje igihugu gikomeye. Trump ni umucuruzi mu mutwe ariko ntabwo ari umu geostrategie. Nuko ngo geostrategique ntabwo ayumva. Iyo tuvuze geostrategie ni ukuvuga ngo biriya bihugu biri muri Golf ni inyungu za Amerika. None Iran irabirashe nubwo itabisenye, ariko ni mu rwego rwa geostrategie cyangwa geopolitique ya karere Amerika ibitsinzwe. Ni nko kuvuga ngo aba bantu wari waravuze kuzabarinda ariko Iran imirabarasa irimo bamire nabi. Hanyuma Rudawu twavuga tuti Trump aratsinzwe cyangwa arasebye? Trump yego wenda ino ntambara y'ibyumweru 6 Trump yagerageje kwica abayobozi ba Iran. Ibyo yarabikoze rwose, ntabwo twajya ku ruhande. Ubwo ndimo ndavuga Bira
abarenga 40 barapfuye b'abajenero, kongeraho na Yatora Hamini barapfuye. Ariko nanone tugiye mu ntambara tureba objective, kuko buryo nubwo wakwica abantu cyangwa ugatakaza abantu ku rugamba, ushobora gutakaza abantu benshi cyane ku rugamba ariko ukagera ku ntego, nibwo bavuga ko watsinze. Ariko uvuze ngo wagiye kwica abantu nka kuriya mu muri Irani, ibyo ni ibisanzwe. Muze gutanga urugero, FPR itangira urugamba rwo kubohoza igihugu, Leti Rwigema yarapfuye n'abandi ba ofisiye bakuru, ariko FPR igera ku ntego, ihagarika jenoside ndetse ikuraho ubutegetsi bwari bufite urwango, bwigishaga urwango. Yego. Rero kuba Trump ntabwo twavuga ko yatsinze, kuko objective enye muze kugarukaho. Yego. We ubwe yitangarije, ntabwo yazigezeho. We yavuga ko agiye gukuraho regime ya Irani, ntabwo yavuye iracyahari. Yego. Kuba Yatora yarapfuye ntabwo bivuze ko regime yasenyutse. Yego. Icya kabiri, ibiro 450 bya Iranium, abahanga bavuga ko bigeze ku kigero by'uko byakora bombe atomike 10 byibuze. Ntabwo yigeze agaragaza ko yazisenye cyangwa abifate. Icya gatatu, ziriya misile ballistique zijya kurasa Israel. Iyo abantu bavuze misile ballistique byibuze, ni misile zishobora kugenda mu ntera y'ibihumbi 2 kilometero. Ntabwo avuga ko ngo yageze kuri 95% ariko arabeshya, kandi ziracyarasaye. Intwaro buriya za Irani ziba mu misozi, kuvuga ngo urazisenya biragoye. Hanyuma icya kane, kujya iriya Detroit Hormuz, ubundi Amerika na Israel bari bapanze ko bagomba kuyikontorora, bamaze gutsinda Irani. Wapi na n'ubu ngubu Irani babwira imirishyuza, ahubwo nibe na mbere y'intambara, kuko mbere y'intambara bacaga for free. Ubu ngubu yashyizeho igiciro ni $2,000,000 byasubira ntabwo waca. Wenda icya gatanu nanibagiwe ni ziriya proxy. Iyo tuvuze proxy ni Hezbollah yo muri Libani, kongeraho abahuti bo muri Yemen, kongeraho na Hezbollah yo muri Iraq. Bari bavuze ko ngo bagomba kuzisenya. Na n'ubu ngubu Israel yacyarwana nayo muri Libani. Nta nubwo izigera isenya Hezbollah. Hezbollah yafutse muri 80, baracyarwana kugeza na n'ubu. Iyo mvuze gutyo kugira ngo abantu babyumve, nuko ni proxy zigendeye kuri ideology. Ideology biragoye kuyisenya. N'iki kibazo tubona kuri FDR bashobora kuyisenya, ariko ideology yabibye muri Congo biragoye kuzayirondora burundu. Yego. Akaba rero mpamvu tuvuga tuti Trump yaratsinzwe, kuko ntabwo yigeze agera kuri objective. Okay, hanyuma Bwana Rudahunga, turebe uko ibindi bimeze. Kweguzwa kwa Trump cyangwa se kugira ibibazo nk'ibi ngibi kwa Trump, kweguzwa kwiwe biraza kugira ingaruka zihe ku karere k'ibiyaga bigari, cyane hano muri Sanduyarasi, kuko afite connection cyangwa se afite uburyo ari linked n'intambara, cyangwa se biraza guhindura iki? Kuba bavuga batari kuko wizeye Tshisekedi yizeye Trump na Trump nawe akaba akomerewe, biraza kugenda bite? Hari abari kubyandika. Yego. Aramutse yegujwe byaba ari ikibazo kuri noza kuri Tshisekedi, kuko ubona ko bari baramutetesheje cyane, agakora ibyo ashaka bitewe na politiki ya Trump y'ubucuruzi, binatewe n'abantu bamukikije cyane cyane muri diplomasi, bakunze kuvugwaho nkuzo gukoresha iyo terime y'ikirundi ngo abagwiza atunga, bakunze kuba kuri abo nyine babanye mu bucuruzi. Yego. Tshisekedi rero yahuye n'ikibazo cyane wenda n'uwaza kuko nta muntu wanga inyungu, n'uwaza yakomeza gukorana nawe. Ariko ubona ko muri Amerika abaperezida Trump yaje asenya iby'abandi bose, nk'ibya Biden na bari barimo uriya munyamabanga yitwa nde, uriya rero azengereje u Rwanda cyane. Trump yaraje birahinduka. So ubona ko muri Amerika uko byagenda kose umuperezida yagiye hari ibintu bimwe mu bihinduka. Trump akuye amasezerano menshi, Trump akuye za US, Trump hari ibintu bimwe bihinduka, ariko ikintu gishobora gutsindagiriza buriya kuri Tshisekedi afitiye ubwoba, urumva arashaka kugomba ku butegetsi. Yego.
akaba yahindura ino manda cyangwa itegeko nshinga akaba yafata indi manda ya gatatu. Yego. Iyo proje rero umva haje undi muntu wo muri Amerika bishobora wenda kumugiraho ingaruka. Ni muri ubwo buryo nge mbibona. Hanyuma kuri M23 hari ingaruka bageraho, hari icyo ingaruka nziza negative and positive. Ya buriya kuri M23 uribuka ko wa mugani wa nakwemeranya nawe y'ubutegetsi buhindutse ari ikintu gihinduka. Uribuka ko kuri Biden yari M23 yari yaratinye gufata Goma. Kandi ntabwo ari cyo cyari yarabiteye. Ibyo ntubihuze ahubwo uvuga ngo kuri M23 uko nubihuza wavuze ko kuri igihe cyo mpuzana politike yabo, politike y'akarere na politike ya Amerika ntabwo byumvaga kimwe ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Impamvu nari mbihuje ariko uvuze ko gufata Goma gufata icyo ntabwo byahuje. Impamvu nari mbihuje mu bitekerezo uko mbibona kuko ibyo turimo ubu ngubu ni politike. M23 yaraprofise Biden avuyeho haje Trump ikifata umujyi wa Goma. Ntabwo ari cyo ahubwo avuga ngo M23 ku bwa Biden ntiyabasha kujya ku meza ya politike y'ibiganiro biri international, byari mu karere gusa muri bloc ya EAC, bloc ya SADC nibo bahanganiraga kuri ino ntambara. Ariko nyuma ya Biden icyo habayeho nuko M23 yabashe kujya ku meza mpuzamahanga, ndavuga urwa meza ya Doha, yagiye Doha. Wowe nicyo twakwemeranyaho nawe nuko uko byagenda kose iyo regime yindutse muri Amerika ari ikintu byahindura kuri ino ntambara muri Kongo. N'ibindi ngaho rero wenda tukiri mu busesenguzi icyo navuga cyo nuko hari amakore kuva yuko hari abakomando ba FRN bambutse baza muri Kongo bari bavuye mu Burundi. Aravuga ko Colonel Fabien Mukeshimana yambutse avuye mu Burundi asubira Kongo. Biravuga ko ayoboye ibatayo irimo aba Wazalendo n'abarundi ndetse na FLN, akaba abarizwa mu misozi ya Ndondo aho bita ku Kiryama. Gusa ngo uretse n'ibyo ngo hano abasirikare ngo harimo bemeza ko abantu babanaga na Jeva mu kibira bari kuboneka ku mirongo ya telefone, kikaba gishobora kuba ikimenyetso cy'uko baba barambutse kuko mu kibira nta batungaga telefone ariko ubu bari ku mirongo. Bivuga ko abasirikare bose babaga mu kibira batozwaga ikibira, ubwo ni cya kibira cy'u Burundi, baramaze kujya muri Kongo. Ikindi bavuga ko ashobora kuba yarasizeyo abantu 20 basigaye mu bice bya Ndora aho bita mu Kabondo. Bakavuga ko abano bantu ngo nta uramenya icyo basigariye bakora mu gihe Jeva we bivuga ko yasigaye i Bujumbura. Nuvuga ngo hari amakuru yuko ingabo za FLN zamaze kuza muri Kongo. Ya migambi tujya tuvuga Jevugwa na FLN babande barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda muri CNRD cyangwa se igice kimwe cya FDLR, bivuga ko bamaze kujya kuza muri Kongo mu mirwano. Ya mirwano bumva ko bagomba gufata ko plateau baciye Ndondo bakagera za Remera na za Rurambo, bakaza za Kaziba, bamanuka Nyangezi, bagera Bukavu, bambuka Rusizi. Ibyo mbiseke iyo migezeho hanyuma babitakwira n'abazarendo babona iki bakanyura Penda Ruzizi bagakuramo Sange za Ruvunge za Rubirizi bakomeza bagera Kamanyura bambuka Bugarama. Nicyo kintu bavuga. Nadaho birasekeje cyane. Imba numva bikomoka tuza ngo umeze abiri ngo barabari i Kigali. Ahubwo bavuga ko ukwezi kumwe ubu ngubu basigaje ukwezi kumwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu bagomba kuba bari mu munsi mukuru w'abakozi mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ibyo se ngo barahwera byeri kuri convention center bijyari mu mezi abiri. Nuko baseka nyine. Gusa ikintu nabivugaho ubona ko nayikimiye cyangwa sendede. Sendede yararebye aravuga iti ntabwo nakandira ku Rwanda, wenda ngo baba babanyuza muri Nyungwe kuko buriya Nyungwe irarinzwe biteye ubwoba. Nyungwe irarinzwe pe, bafite amakuru y'uko irinzwe kuri santimetero. Ikindi wenda tureka no kuvuga gutya n'ikindi sibyo kurindwa buriya mu mateka y'u Rwanda nta muntu ugeze uca mu majyepfo y'u Rwanda ngo abashe gutsinda u Rwanda. Wapi
buriya abantu buriya impamvu buriya reberiyo aho ziva zikagera ugomba guca ahantu hari ibiryo. None se muri Nyungwe watungwa n'iki? bakuvuga ko mu majyaruguru birashoboka, mu majyaruguru bageze rezariye n'u Rwanda rukarangara byo birashoboka, ariko nabyo simenya ko bishoboka. Niyo mpamvu bashobora guca, baba bashaka guca ibirunga, n'ubu bose bashaka kunyura hari, ariko izi nzira rwose zo mu majyepfo sinzi ko byazabivamo. Ikindi noneho ubona indi uburyo u Rwanda rwubatse umutekano, nta mwanzi n'umwe rujya rukerenza. Ni ukuvuga ngo kirazira gusuzugura abangaba. Wenda mu majyepfo ariko mbona hari igihe rubakerenza. None se reka nguhe urugero rumwe rudahu, ibi wabyikora kuri Israel ngo uri hano mu birunga ngo Nyiragongo ngo uri Masisi ngo uri hehe? Ubundi nyetanya wahita zarakwagwara kubombarira. None se ubu twaba turimo kubona ahubwo drone zijya kubatikurira i Bujumbura cyane. None i Bujumbura baratoza, Kibira baratoza, yewe ntihatazi. Abantu bakumve neza uburyo wenda u Rwanda rukora ku mutekano, gusa ntabwo wapfa kurwinjiramo. Ariko tugereranyije na Israel ifite abanzi benshi, kuko u Rwanda warugera nka Israel rwose mu banzi rufite. Ubu ntabwo rwaba rukibabembereza ngo mu diplomasi Netanyahu zijyamo yakurashe. Gusa u Rwanda narwo buri uburyo rukora, ubwo wenda basingiye kuvuga uburyo rukora mu mutekano nta n'ibyo uzi cyane, ariko uravuga ibivugwa kuri scene internationale, uravuga ibivugwa uburyo iriya operasiyo ya Rusesabagina yagaragaje ko u Rwanda nta mushinyiko rugira, yagaragaje ko rwashobora byose, yagaragaje ko aba bose twumva ngo bari za Rwindi, bari za Pinga wabazana. Iriya operasiyo nisomye muri Jeune Afrique uburyo yahagurutse ngo n'indege bitaga Boeing 777 yahagurutse San Antonio akisanga i Kigali. San Antonio muri Texas hari hagurutse amafite y'abashuti banjye baba hariya. Buriya San Antonio ni umujyi wegereye Mexique, ni nka Rubavu na Goma. Ni San Antonio niko imeze, hari abantu babayo rwose nibona ariko se Rusesabagina muhazi bati atuye turahazi. N'abazungu inshuti zanjye babayo hariya, ndashaka kumenya amakuru ko numvise ngo yavuye San Antonio, ndababaza si ibi nibyo? San Antonio kabisa 777 haguruka saa 9 z'ijoro. Iyo operasiyo yari iryoshye ukuntu nayisomye muri Jeune Afrique, arangije yisanga Dubai, agera Dubai, ahaguruka Dubai mu ndege u Rwanda rwamukodeshereje yerekeza i Kigali. Kosha nawe ni umwami kabisa, umuntu akodeshejwe indege ntamenye ngo yakodeshejwe nande, ngo azanywa amashampanye. Ariko ngo yabajije, yagiye aguruka yabajije ngo umwe mu bakobwa bari bamwakira, ngo ariko ngo kugira ngo i Bujumbura biradutwara amasangaye. Aramubwira umukobwa ngo aramubwira ati Dubai kugera Kampala na amasaha 5. Ati Dubai Nairobi na amasaha 5, Dubai Kigali na amasaha 5, Dubai Bujumbura na amasaha 5. Abantu bakibaza bati umukobwa kuki yahereye aho hose namusubize direct. Nuko nose ntiyari mu kazi, yakoze nyine mu kazi yarashinzwe. Noneho bakubwira ko ngo ahubwo ngo umukobwa yashatse no kubimubwiraho uwari umuherekeje, ati bahita atangira kumusukira ga champagne atakira inywera rwose mu kanya turatugeze. Yewe operasiyo ziragwira. No kuvuga ngo rero ni ziriya operasiyo ni operasiyo za Mossad, ari ndo operasiyo rabiganye imeze kuriye neza operasiyo ya Adolf Eichmann wari nimero 3 kwa Hitler wari umunazi. Abayahudi bamukura muri Nuza muri Argentine, ashiduka nawe ari Tel Aviv, yakangutse ari ariyo kabisa. Ariko u Rwanda rurazikora nuko zimwe zitavugwa. Abuse nta bantu benshi bagiye bisanga i Kigali, hari n'abaza baje ku neza ariko akisanga i Kigali kandi yarwanyaga ubutegetsi. Ibyo ni ibintu ubona ko rubikora rw'ubushatse. Oya na Sankara, ubwo twibagiwe na Sankara uburyo wese nisanze i Kigali, cyangwa afata abandi bandi bitwa bari ba Mudasiru, abitwa ba Herman wari umuvugizi wa FRN bavuye kare babashoreye bakaminjiza Rusizi. Ibyo rero no kwerekana uburyo ku Rwanda ruba hari na benshi cyane benshi. Na mushuti wanjye Colonel Bora yakubwira uburyo yanyuze, yafatiwe Matanda akaza mu mujyi wa Goma, bakamwambutsa Goma mu modoka nziza yambaye ikote,
bakamusuza ati karibu mo koloneli mu Rwanda. Sibyo ujye no kubandi ari ni operation yakozwe yo gukura aba FDLR bari benshi cyane, barimo n'ababaye demob ubu ngubu bagiye mu gisirikare cya RDF bakuye muri Gabo, ngo babanje kubazana baza kumenya ko bagiye kujya Kigali, batera amahane mu nzira, indege ngo bashaka kuyigusha babasubize i Libreville, babageje Libreville barabakanyaga bati babazana bari ipingu bisanga i Kigali n'ubu. So ni byinshi cyane urumva ko u Rwanda rukora nka Israel ariko mu bundi buryo. U Rwanda ntabwo rworoshye, yego rega abafite amaraso y'abanyarwanda, abantu batoroshye Rudaho muri aka karere, abantu badashopfa gutsindwa cyangwa biyemeza bakabishobora. Ibyo ni ibintu dushobora kureba bifite amateka. Urebye umwami Rudahigwa ukareba n'abandi babayeho, ntabwo bari boroshye, bari abantu nyine bafite muri bavuga ko muri ADN zacu harimo leadership, harimo n'uburwanyi, harimo no kuneka, ni ibintu byacu. Ibyo twavugaga rero ko twigire mu bindi. Yego abo bantu baje muri Kongo baba bafite indoto yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko u Rwanda rurarinzwe. Nuko batega iminsi tukazareba wenda ko bizaba bimeze, uko bizaba bihagaze. Rurarinzwe rwose, icyo ngicyo ntagihagararaho kuko tutanze ingero. Hanyuma bwana Rudahunga, tugiye mu yandi makuru, tugiye ku rwandiko Paul yandikiye Tshisekedi cyangwa se Paul yandikiye abi Kongo. Ubwo tugiye kujyaho urwandiko Kabila na Tshisekedi bandikiye abanyekongo. Urupapuro nabonye rwose rushaje, mfitiye kopi rwa rundi Kabila yavuze ati hari urupapuro nagiranye amasezerano na Tshisekedi twagiranye nawe, afite ati rwose ni kopi n'ibyo bitse. Mukandaje turuvugeho, reka dufata akaruko nkwa ku mazi, nanjye reka mwe ku mazi, urumva ibintu bimeze nabi. Yego tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Nabonetse. Yes. Rudaho, reka rero tugaruke kuri rwa rwandiko nahoze mvuga ngo Paul yandikiye abi Kongo cyangwa se yandikiye Tshisekedi. Ubwo nta rundi ngira ngo wamaze kubisoma. Reka ngewe mbisome kuko twagejeje kubishyira mu Kinyarwanda. Ruragira ruta amasezerano agamije umutekano n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asinywe hagati ya bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, umuyobozi mukuru w'ihuriro rya politiki Cap pour le Changement, byo bita CASH, sibyo? Hanyuma na bwana Joseph Kabila Kabange, umuyobozi mukuru w'ihuriro rya politiki Front Commun pour le Congo, sinzi nabisoma neza, ibyo bita FCC. Akitwa yego akari wasinye. Hanyuma humvikanywe kandi hemezwa ibi bikurikira: mu rwego rwo gutuma habaho ihererekanya ry'ubutegetsi mu buryo bwubahirijwe amategeko, gushyiraho ubutegetsi busimburana burambye no kubungabunga umutekano n'amahoro
muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi yego yemeye ibi bikurikira, ari wenyine wasinye. Bikaba ari byo: ingingo ya mbere, gutanga ubudahangarwa busesuye ku muryango wa Kabila. Umuryango ubwo n'abari abayobozi mu butegetsi bwe, urumva ni wo muryango. Ubwo nuvuga ngo nabiwe mu rugo n'abandi bari abayobozi bari mu butegetsi bwa Kabila. Nta manza zizabakurikirana ku byaha byose bakekwaho, ibyaha iby'ubwicanyi cyangwa se ibyaha byerekeye ubukungu n'ibindi. Ingingo ya kabiri, yego, ingingo ya kabiri, kugirana ibiganiro no kumvikana hagati y'abayobozi bombi, ubwo ni Tshisekedi na Kabila, mbere yo gushyiraho abayobozi mu nzego zitandukanye, cyane cyane inzego z'umutekano, ingabo na polisi, inzego z'ubutasi, ubutabera, ibigo bya leta, ubuyobozi bwa teritwari. Urumva ko byari ibintu biri ki. Ibi bintu byarakurikijwe se? Ntabwo byize bikurikije. Ndajura bijyamo byose. Ingingo ya gatatu, umuryango wa politike wa Tshisekedi uzashyigikira umukandida wa FCC mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2023. Urumva ko Tshisekedi ubundi yari yemerewe manda imwe yari yategetse, hanyuma manda ikurikiyeho ikaba manda yabo muri FCC ba Kabila. Kuko na Kabila iki gihe bibuke ko yabwiye Sadeke abanyamuryango ati mu 2023 tuzaba turi kumwe. Hanyuma bakongera bikorewe Kinshasa Kingakati, ubwo ni kwa Kabila, ku itariki ya 8 Mutarama 2018. Abasinye ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na Joseph Kabila Kabange. Abahamya mpuzamahanga, urumve ko hari abahamya barimo ari Kenyatta, Uhuru Kenyatta perezida wa Repubulika ya Kenya, na Sisi Abdel Fattah al-Sisi perezida wa Repubulika y'Abarabu ya Misiri, na Cyril Ramaphosa perezida wa Repubulika ya Afurika y'Epfo. Hanyuma abahamya b'imbere, abagabo basinye, harimo Delphi Kahimbi yahoze akuriye ubutasi, apfa urupfu rudasobanutse, banzanari ya General Hari. Hanyuma yego yarapfuye. Akaza Celestin Mbala, uyu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC mbere yo gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Akaza John Numbi wanahunze, yabaye umuyobozi mukuru wa polisi n'umugenzuzi mukuru wa FARDC mbere yo guhunga kubera uruhare akekwaho mu rupfu rw'impirimbanyi Floribert Chebeya. Akaza kandi uwa kane Amisi Kumba uzwi nka Tango Fall, uri n'umugenzuzi mukuru wa FARDC. Akaza kandi wa gatanu ariwe Jean Claude Yave Kabey, arafunzwe, ni general. Nguko uru rwandiko rurabona rero, uru rwandiko urumva ko bari bemeranyijwe ibintu ingingo ku yindi. Tugiye ku ngingo ku yindi, ntabwo rwose ibintu byigeze byubahirizwa. Wenda reka tujye ku ngingo ya mbere, gutanga ubudahangarwa busesuye ku muryango wa Kabila. Ubu Kabila bamukatiye igifungo cya burundu. Yego. Umugore w'ubusinzi ni yari, sinzi niba ari kiri Kinshasa cyangwa se nawe yarahunze. Yego. Ku bijyanye wenda n'abayobozi bakuru Kabila yarasizeho, wowe ubwaho udusomeye abahunze, abandi barafunzwe, abandi barishwe. Urumva ko ari ikibazo. Yego. Hanyuma icya kabiri, kugirana ibiganiro no kumvikana hagati y'abayobozi bombi mbere yo gushyiraho abayobozi mu nzego zitandukanye. Iki ngiki nacyo twavuga ko kitigeze cyubahirizwa. Yego. Kuko ubu ngubu ubutegetsi busesuye bufitwe na Perezida Tshisekedi. Yego. Ntabwo ajya kugisha inama Kabila kandi yarakatiwe burundu. Hanyuma ku ngingo ya gatatu, umuryango wa politiki wa Tshisekedi, ibi ngibi twabivuze mu 2023, byari bizwi ko Kabila agomba kongera kugaruka, uko yari yanabivugiye mu nama ya SADC baturi kumwe. Ntabwo rero urumva yuko ibintu byose basinyanye ntabwo byubahirijwe. Wenda tugiye kubahuza, wenda Uhuru Kenyatta yari perezida yavuyeho, Sisi tubona ko ntabwo yigeze wenda Sisi ntabwo avuga. Umuntu wagarutse mu bibazo bya Kongo ni Ramaphosa. Sisi ubona ko atavuga. Na Uhuru Kenyatta ubona ko bamugiye kuri side ya M23 kuba umuhuza birananirana.
nubwo bamujyanye mu buhuza n'ubundi muri abahuza batanu barimo ubona ko harimo ubona impamvu bigura intege ya Kenyatta ubona hari ukuntu ibona ukibaza uko bizakemuka bikanga kabisa. Wenda ikintu umuntu yakwanarizaho ubona ko kuri Kenya rwose ntabwo umuntu yatinya kuvuga yuko yumva ibibazo bya M23 rwose yo ubona ko iri ku ruhande rwayo. Yego si we ari netre aracecetse. Ramaphosa we yafashe uruhande rwa Nuza twavuga ko yatengushye Kabila. Yego we yaragiye ifata uruhande rwose rwa Kisekedi. Hanyuma ku yindi ngingo ubwo zari ingingo eshatu zari zihari. Yego zari eshatu. Wenda abahamya tugiye kubahamya barapfuye. Witwa Delphin Kahimbi yarapfuye. Urupfu rudasobanutse. Urupfu rudasobanutse twavuga ko ubutegetsi bwabigizemo uruhare. Celestin Mbaroza ari umugaba mukuru w'ingabo ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Bamukubise mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni muzehe ubu ngubu. Kandi tubona abandi bazehe no ku bwa Nuza ku bwa Mobutu bakiri mu ngabo. Akaza John Numbi yarahunze bivuga ko ari muri Zambia cyangwa Zimbabwe. Akaza Hamisi Kumba Tango for wenda byavuga umugenzuzi mukuru wa FRDC no kujijisha ngo aracyahari. Jean Claude Yave Kabeya arafunze. Urumva ko no udashyizeho n'abantu benshi bari mu butegetsi bwa Kabila benshi barafunze. Buriya umunyamabanga wa FCC arafunze. Benshi bayirukanwe abandi barahunze. Abantu bari mu butegetsi benshi bagize ibibazo bikomeye cyane. Urumva ko mu ncamake ibintu bumvikanye nta kimwe kigeze. Ntabwo yabyubahirije. Hanyuma ibi bintu urabona bimeze bite nyuma yo kumenya ibyari biri ndani yibarwa. Umuntu yakora sondage imeze gute? Rudaho ni ukubwira ni nyuma yuko twumvishe bino cyadusomye biri muri ino baruwa biri muri ino accord yasinywe hagati ya Kisekedi ndetse na Kabila. Umuntu ashobora kubara sondage imeze gute? Ubundi bishobora kugira ingaruka ku butegetsi bwa Kisekedi Kabila. Ubona hari ikintu azakora kindi nyuma yuko agiye mu buhungiro? Rudahunga urimo uranyumva? Ntabwo ndi ukumva. Sinzi ikibazo ubu kirimo, sinzi wakongera ukamamagara. Ariko nakubajije ikibazo wacyumvishe? Nacyumvishe ndimo ndakumva neza. Yego wagisubiza noneho. Ni ukuvuga ngo bifite ingaruka. Kabila turabona ko yagarutse muri scene politique ya Congo. Kandi bera nubone nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ejo ni mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique yagarutse kuri Kabila. Agira nawe n'icyo muvugaho. Buriya Perezida Kagame iyo atinyutse akavuga ati dore uko mbona ibintu, ibyo bintu ntabwo tubikerensa abantu wenda dukurikirana aka karere. Ubwo rero no kuvuga ngo Kabila icyo nashatse kuvuga, Kabila tugiye kumubona rwose kandi azajegeza ubutegetsi bwa Nuza bwa Kisekedi. Yego. So bigaragara ubona ko ibi bintu bishobora kuzagira ingaruka kuko erega na Kisekedi na Kisekedi amufitiye ubwoba. Amufitiye ubwoba. Aravuga ati Kabila araca mu Rwanda uko ashaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ati njyewe umuntu wese uzashaka ko akarere k'uburasirazuba bwa Kongo kagira amahoro ati njye nzamushyigikira. Yego. Ubwo so nta kintu wumvamo. Yego harimo something. Harimo akantu ushobora guhita wumvamo tumwe. Ati umuntu wese uzashaka kuzana amahoro muri Kongo rwose ahawe karibu. Usibye ko ntawe utakwifuza amahoro muri aka karere. Umwuka mubi muri aka karere ubangamira ibihugu rega. Bike ko no kuvuga ngo abari imvugo ya politike ariko wajye kuyisesengura ukumva ko nyine harimo ikintu. Kuko umwuka mubi muri bino bihugu mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo ubangamira umutekano w'u Rwanda. Ikindi nibuke ko umukuru w'igihugu w'u Rwanda
yanongeyeho ati ubu rwose ibintu bimeze neza, avuga Goma, avuga Bukavu, ni nko gushaka kuvuga ngo aba bantu bari hariya rwose barakaramba. Nose impunzi nyinshi ziri muri bino bihugu bituranye na Kongo ni ukubera iyi ntambara iba hariya, bivuze ko hano hantu habaye amahoro hari ibintu bimwe bimwe byahinduka tu. Yani nk'abantu bigeze kutubaza, ndumva ari umuntu wigeze kutubaza direct turi mu kiganiro live i Rubavu, ngo ariko ngo Rudahungu ngo u Rwanda ubu kuko ntabwo rufashe 23, kigenda namusubije ni ntabwo ndi umuvugizi wa leta y'u Rwanda, nahubwo kuki u Rwanda rutafashe 23. Yego, kandi M23 iturindiye umutekano uhari. Yego, nyuma yabonye igisubizo cyatanzwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika avuga ko hari ntuzi hari imikoranire. Yego, muri politike umwanzi wanjye yahinduka inshuti yanjye, kandi noneho nta n'umwanzi wo nta n'umukunzi wo muri politike, niko bimeze. Abaho inyungu zihoraho. Rudahunga ndagushimiye, urakoze cyane, gira ibihe byiza, icyumweru cyiza, Imana ikomeze kurinda kandi twibuke twiyubaka. Reka nshimire abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com, mwese mukomeje kubana natwe, mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi, mukomeze kugira ibihe byiza, yari Mege Kayiranga, Umwana Bwiza, kandi itere inkunga ubane nayo.